Poštovanje, dragi ljubitelji ljudskih paprika. Danas ovo što ću vam pokazati je kako biljka da poraste velika, da se ne ugusti, da bude jaka, zdravog lista, visoka, sa odličnim zamećem na svakom čvorištu, otpornom na bolesti, na insekte. U slučaju kada ne pinciramo biljku, dobijamo biljku koja je niža rastom i tu završava na 1,20 m, završava svoj proces šta rodila je. Kod paprike kada pinciramo i razbušimo papriku, dobijamo to da biljka može biti visoka i preko 2 metara, rod od 20 cm od zemlje do 2 metara i više. Takva biljka je spremna da se bori sa bolestima, spremna je da nosi plod, može da ide visoko, što je najbitnije, u organskoj proizvodnji, sa pravilnom procenom sastava zemljišta, sa pravilnom prihranom, sa pravilnim otvaranjem, odnosno zatvaranjem plastenika, sa velikom ljubavi i pažnju, dobijamo paprike koje su, kao što možete vidjeti, visoke i preko 2 metara, pojedini 3 metra, 2,20, 2,30, kao što vidite, biljke su dominantne, jake, stabilne i rodne. Rod ove biljke se proteže do kasnu jesen, to je karakteristično za Trinidad Morgan Scorpion Red. U drugom delu leta i do kasne jeseni rađa, zameće plodove, plodovi izriju i izuzetno zahvalno za proizvodnju. Trinidad Morgan Scorpion